Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Duabargri Lakhain Koratrok constituency APHLC Maipu Mondor Singh Ingtipen Angtong Ingtiaphan Lamthe isi kapachinipo. Non MP Kilik Nangleji Dok Apor Hood APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingtikathar Amithang Aliaphan Kedam Joy Mate Kiklem Joy Ajok Duabargri APHLC Maipu Mondor Singh Ingtipen Setame APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingtikatharaphan Lamthe isi kipudun. Athema Angtong Ingtikathar lake BJP Asor Karpen Ling Dokoksi Inudwetsi Aning ke Hangaling Owe Kimi Atumaphan Amek Kawe Hijan Hilike Jangji Akamsi Japon Ronglo Lasi non langdam tha APHLC Asonglong Kethe Kiding Atumke Majokta Angtong Ingtikatharalong Akeng Pen Kedamalong Chitong Dunde Lasi Karbi Anglong Aradatum Kamatha Manghudunangni Inut APHLC long Lamjai Sarpo Angtong Ingtikathar Radaphan Akimiatowar Keja Ponji Abangsi J.I. Kathar Rajesh Diso Atumalam Arju Jepin Pen Aning ke Hangaling Klemlo Lasi lake nilitum Duabargri APHLC Asong Pen ki Ning Duklo Pusi Pherang Kya Thengnu Lamthe Chepaklangpo Duabargri Pen Edverson Crew Report Karbi Anglong News Channel Pinila social media long tapi nangan lamcar bodoh mada cethan lo APHLC ke kado kawe fans tame Karbiang long rat tum antame APHLC aphan ke aning cethepik setame nola angtong ingti aphan isi lang ram lo patalang like nuwets ateng lo je ke dam kado kawe central committee long pen tame thang authority ave pin si ke dam po labang so lam bathak na ton duar bakri APHLC nang li mai phu hin ben alang long ko pie po selang long chip Mane alang ni kacik song long dudun dedet la bangso pathak ongdung tu ma kini dedet tum dudun dedet bangso pathak na thanita ang tong ti alam puta bangkela lo nang le tum kini nang atumi het sa mene tum six foundation de ne tum talon pon lo setami alang lang tong dina chitong don lo setami ahok per alang bangke la dak pen konalo la so instigate ke bang pute BJP pen ne tum puyong nang ge la si non akhela kona pen bang lo pute lage tuliram rong ha Tuliram rongeng alang li angtong inti pandak target piglo alang li ke la pan komen tu si APHLC long pen ke pachikak dun pa mejima pen APHLC pan pachikak dun thek lo pote tuliram ronghang bangke alang li amang ke mana bangke kichun lo kopi polo pote pini Karbiang long atok ano east west di mahaso Karbi ba as Arunachal long ke do puno Manipur long ke do pu Karbi na Assam long ke do Karbi to mana tame APHLC paninang jitepi pen APHLC lo ahok hempre ke hangpu ye Karbiang long arat la pinang anatum bangken 199% tum bangken non chini tang lo je khei kisung payok ye ta APHLC tuman velo pen hempre wan yuan veta APHLC tuman velo pu Karbiara tum non chini tang lo la so posi alang li tuliram rong hang bangke angtong intia phana bang koson si jai kathar ben paching no pa mejima alang li la so bidi claim pik lo Sitame la non sitame alang li tuliram rong hang bangke la angtong tia group tum phan bangke alang li joy pen sitame alang li kirab dun do ta hai hoi angtong long le ta tai deng long le ta me tangkama sitame nut bani tum deng lo sitame alang li la so tangkam ha ki pige la ke ili le wo so ke pi so wo so ke pige ili ke wo so pi po hot pen ke nep chek po that ot po ok chudet po thik son tak se non ang tong ban setame awak sedai pu phane ne li pudam kali setame alang li phan ba jai kathar ben pachikak don pa me po alang li phan ke zero bunai da ji pose alang li toliram no hang ke bor i ke dam tang Simeon rong phar ilun thelong lo MEC kit pathu don alang li tangka ma pilo Simeon rong phar phan setame pathu don toilo la pen hal last MEC election ni dok do bank ke alang ke financial bonon che hen ke Simeon rong phar phan bangke non bangke alang li zero bonai de lapen ke li sonong phar phan setame sonang thalo Karbi rong asar pang tang piklo li sonong phar setame alang li tuliram rong hang se chong thui de lo alang li phan non bangke zero bonai de la se non setame angtong di chini ne ta hai sitame lake tuliram rong hang si zero ke bonai ji pu phan si alang li ke bor i na tuliram rong hang bangke la se APHLC bangke AB tabe yong si
AB pute la ke komama B puge ki pudon mangga la ke amek thang BJP la la pen ke A ke la ke ne to episode se ke kitata thagun ela la ke episode se ke episode do belo ne tum ya ikatar helo ke ya pona ba ne tum phan kar biang long phan pini atogono arat panta mega paprang bang ke jai kathalo pose la jai kathalong ke do tum an se episode se lo pun se ne li jongda achalan tela angtong kilong non la tum akeng pen ke dam apil the manela karbiang long ka freedom do la bang solong ko mane APHRC leader thir klong tum kachiyuk dun ma ki dun do manali thek chini dun ma landa mang ke ne tum ke thek dun long teng pute ave kopi polo pute la ave jo ne se non ne le tum titame la social media long titame kopi potene ne tum e press mini ne tum ko lama ele tin kopi potene tum kan ni po athema rat tum mang ke mang hudo ko yila da inun bani na peng no dun tum tolo titame la hai tum titame iri tum pang theng nang ko koma tum tin ne la dang nang pang episode long group nang ka thak don yima ni tum non chini koma kopi ko thon te ke claim ma po ni tum chini alo titame la bang ke ni tum rat chatai long ke wan ji ke tarik thong ke ba philo te ne tum rat chatai kar biang long ara tum to ko no tum titame ke chok che ke la dak tiklang dak po koma si ke chok che ke la soni tarik thong ke philote ne tum kar biang long ara phan klar dak pen pachini pone tum media hoi pen titame bane tum Facebook hoi pen same WhatsApp pen me tum pachini lor po tela bang suang tong kilong no la penang ara tum alang tong ti phan ninga chi thera tum phanang li hala tum phanang tong kilong kosono nangli la non ke do pera tum phan anang li ko pilo nangli ninga klong pen karbiang long rat phanang li ang tong kilong tong nang tum ekdong juga jugo nang po putong pu yima mate a hok pera tuwar bang hidam nai husi pu nang tum la ke hok pet karbiang long rat tungi mata nai ke lo yong te hok pet hem prekang chi ro na pen ke ki sung ki payok nai pute ili tum ke roni chi thak theda nai la kuma manang kaya pon inu ramune na bang ke ape behni ave pen apu behni ave kasi hoy apinu pateng ba punu pateng pudota hai sitame munin nang ke jonmo ke inut api pen tenang jonmo choji dusa long pengenang jonmo tek thelo la si party pute president koma ma halaso andar ke do tum an si party lo isi a president ship do choji isi party long president hini pu ki chata avilo na la si rat atum ta la ke manghuna ne lo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ration Card Beneficiary Upon Kironpo. Nijang Karbi Anglong Keparlo Lakhahini Amri Constituency Arlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aridengpen Ration Card Beneficiary Upon Kironpo. Arkoya Chiklo Nipai Inkorapli Arni Amri Constituency Arlo Ongdung Arat a beneficiary upon Ration Card Pipajer Pon Along Manpeng Kedo Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Phapangjang Aluhi Sarpo Lakha Kethom ST Parliament Constituency MP Horen Singh Be Lakha Inkoi Wothalangso MLA Rup Singh Teron Hawar Kehat MLA Dor Singh Ronghang Lumbajong MLA Bida Singh Ingleng EM Mongol Singh Timung EM Lun Singh Teron EM Richard Tokbi Chinthong MSC Avhijit Kro Socheng MSC Het Singh Rongphar Lapen Ongdung Chairman Atum Chetong Dunpen Mai RDP Dun Rinti. Bang so amayalong Dr. Tuliram Ronghang Ahinpen, Duar Amla, Amri Chinthong, Socheng, Hamren, Amreng Constituency Arat upon, Ongdung Arat, Beneficiary upon Ration Card, Alo Pipa Jerpon. Kadokawe 6,836 Apay upon, Akejoypen Pipon. Lapen Nijang Karbi Anglong District along Hini MLA Anghoy Palong Ponlo. EC lake Amri LAC Lapen Rongkhang LAC Anghoy Long Ponlo Pusi Rada Tumapan Than Pachini Pon Pusi Birta Ripdun Long. Kheruni Pen Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel. Chinthong MSC Consensi, Lapen Amri MSC Consensi, Lapen Doramla Consensi, Pangrum Petel, Ho MSC Consensi Pensi, Dabanke, Amri LA Consensi Pen, Niltum, Tim Karbi Anglong Pen Chinki Jethan Pensi, a Consensi Akimi Tum Hanape Barponangi Pate, Sintumana Barponlo, Lapen Niltum Illumination Long Penitum Long Ponlo, La Soteng Pensi Dak Pini, a Paya Banke, Beneficiaries of Paya Banke La Banke, Surit Chokra, Paronar Kebra. Trok sirkep raket thom
family tu mani tu pini ron ponno la penda ke bang ana tu mangi ang tin dala suri trokra harunar kebra choskeran ke thoma tum ke longan la si pini lo so bang dak sir la iskar beng long long tol get ki pona puta ke sarkar mane asam men tong dil pon poma mate karbeng long to mas kom si long dil pon hola ke asam government ta kali la ke national highway ke la ke central la tumbensi dil ponji la ke central transport and highway ko tumbensi hoda ke la so tu geta bang ki ponji la ke Karbiang autonomous council pen takali state government under takali sala pen sel group dan bang ya form ron ela puisa payment tu sila bang sa ron ke la tuma phan ka fill up nangi apor pil la so for ateng belang tum chikro yon joni ta kabi eta bank account number pinang ji alang tum lapen ko so bank malang tum khul lahayang top bi reng la to sambilong te la ke ni tum people pon sir la penaan Sukumar ke claim tum office ke do de pen pangkai non malam ke holiday anang tu sini atumi anda holiday la si yong si mane ke do de written complaint do pulong de le tum la ke action nan Dipu non flyover bridge ki kimpon bomalong inghan ki thu asangti en pon si flyover ki kimpon Dipu non flyover ki kimpon bom muniratum amithang asai kedore penajok Dipu flyover ki kimpon bom along langdun phi abang kawya jok kichi asotum flyover ki kimpon sangti ki me quality en pon pesi sangti inghan ki thupen pachingwui kungsi cement pen pamilang pon bom si flyover ki kim ki en pon thekdun long si lason lahai ilitum kelang charidun kavidet ajoksi inghan ki thua sangti pen ki kimpon flyover ko ananing si lasting jima pusi thekdun long atum pen chethanpo flyover ki kimpon bom laki isi decoration aphan kali laso a flyover sangti harlong cement road quality misen pensi kimpon angji seta non ke thek pon long ateng pulote sangti a quality kimi misi ke en pon pulote ladake kelasting ji aphan masap o puta ning ke the avilo La Siladak Dipu flyover ki kimpon a contractor aphan Karbiang Long Autonomous Council pen soda kangsai deng pon asonte misenpo Lasi kelang charidun abang pu prabjen pen sai deng pon pulote misenpo pusi rat pen tuning ripo News report Karbiang Long News Channel acha la so sang ti inghan ben jingwi kung la konatong ken pol la so sang ti la so sang ti ke sa ta mane la ke sang ti pu kuni inghan pena ta mane sang ti ke 100 an ke veda ke 70 60% ba ke inghan plan de apo si flyover phan bolatang te chuniri ling tung la bang ke mesen sang ti nang hi hathe flyover ke pinyani si claim ra pinamat chiplok thiok ra pinap diklem thuna phan ga li de pol la ke kai mo isu phan pinap pol la ke mesen sang ti nai la ke the la ke long le pina sang ti betul hala panung do prang yusan ke heno bu pe prang yusan ke me sitala non ke man bang ke heno la bang ke alang tum hem phan jung alang tum chi an botam alang tum da chi an hai hel so sang ti ke aposila ke mesen sang ti la bang ke alang tum accept sedang so sang ti bang aku chi woi chu phak nei asia ke mesen sang ti se ban thunai lai war phan bola dang te la ke ne la ke rabis asang ti se mandal rabis se mandal di Hotela ini humkon bak dil so adem ke thok la ini la longle cheplang hoi longle an bang ke hum dampar hum thompli ason an aparman duji apram ban an henno ne stamen non ke ban an henno apiong tamklem me u edat so theklong pasi siam sa non karman tamar siam sa bachuni ring tung je chilang dun ason te mesen sang ti ason le paban ason te bang chuni ring tung la semen ben chichu ima so mula la bang ke chu se sa la bang me milita pram ke pu simena kam ot Jailo ot bom la non apram simen me suya kam ot bom man non me pala so bang ot non ke lak sia ko non gari ki chu vek chu aposi simen pen apram simen ot bom pa chini aposi la bang chi chu chi nali pura chini di la chini kala pe ko lo bang si simen ki chu sang tima ko la si simen ki chu sang la bang chini la bang long le sai de kene news apana akhir pe lo lang tum dak ini pe thang si bang ba asu la so sang di pan ga theklong la ya pasti itu mana terak sebeg benar pot atau mana plywood ke gitu ke ne akar dik ne akar yang pon ni ka VIP gari le sulibong ni mati asi misen na maka mite misen ni pon lo
ini lo susanti kenapa sih kan lo cini mah sang ti bang wan cini dia sang ti bang kita tuh jauh thay bang bang wan karena sal flavor pan nanti kimi susanti flavor pan itu lagi henu belo bo henu dia sih nanti mata tengge Longley sih dulu kita kayak. Longley dulu kan Longley kita sosang ti kesa labang ke Longley si bisi ong nak pon nili maning mata pen mang ke henu dai yason labang ke desang ti det kali lo mati Longley ta cingmujun oan lapen arlong no do Nasi, misalnya sang tilewan sonte pulang lah ni tu mata bang ta. Itu yang dah kan bang se parking dulu. Misal apa perang wan bang misal he, tapi pini wan bang ke prekda son si teklong lo si betang adim pot. Misalnya sang tile arlong lewan sonte misal di pulang lah ni tu mata bang ta yo. Nasi klaim pamekan ni pulang mo yo. Nasi cilang non sonte, nut bak kita gedeng non cilang non sonte misal di. Nasi arlong bang ta do ko long leta cingui do lah ke so sang ti bang ke Hengnu pulang hari ni tu mata bang ta. Ko mereka tek long prong mati ni lini wet kali lo. Ku jepojit pitum tado. Koteng itu ni tu anak tek long prong lo. Nake. Pini CDPO Juli Terang Pi Socheng ICDS Project Lapen Premolota Gini Supervisor Socheng ICDS Project Atum Pater Piponsi National Girls Child Day Program Padupo. Nipai inkorapli ningkan surihini ra inkorapli arni CDPO Juli Terangpi Socheng ICDS Project Lapen Premolota Giri Supervisor Socheng ICDS Project Atum Pater Piponsi Pini Mokoilum Youth Club Hemalong National Girls Child Day Program Paduponlo Alangli risang hotum Asim Joy Suma SA Socheng ICDS Project Lapen Munuch Kalita DPC DHEW West Karbi Anglong organized by District Hub of Empowerment of Women DHEW West Karbi Anglong in collaboration with Socheng ICDS Project Aprangsi Premolita Gini Ahinpen Kachupapon Aluhisarpo Atumapan Karbi Apohopen Karchu Asai Dengponlo Kachetongdun Aluhisar po atumamen, Lake, Sarkiri, Gambura, Mokoilum, Hini, Bial Oklembang Bida Singh Tokbi, Mokoilum Church Leader, Nobin Hanse, Mokoilum Church Secretary Lapen Wilson Hansetum Aluhiaman Pen Chetongdunlo. Topic covered Impact of Child Merit, Reason of Child Merit and PMMVY Scheme. Labangso Athepi and Ponsi, Aprangsi, Monuch Kalita Ahinpen, Lamjai Pon Pangchenglo. Lasonsi, Premolota Gini Supervisor ICDS Lapen, CDPO Juli Terang Piatum Sitame Awareness of Child Merit Alama Puta, Clardak Pen Tan Pachini Tekanglo. Labangso Amailong Mokoilum ICDS Worker Lapen, Kaprek Arong Pen Kewang ICDS Worker Lapen Riso, Sarmar Atumta, Chirap Chetudunsi, Bang Pokep Sose Amuluk Atum, Bang So Amailong Chetongdunlo. Jorkin Dengpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. থাকিব পাৰে লৰাই ইনকাম কৰি খাব হেকানি হেতক পঢ়াব লাগে ইহতক হেতে সদায় আমাৰ লগত থাকিব সুখ দুখ চাব ছোৱালীনো কি আৰু বেলেগৰ ঘৰত যাব এনেকুৱাটা মনোভাৱ সকলোৰে থাকে বা আছিলে হয়নে এনেকুৱা সবৰে মনোভাৱ থাকে আগৰ পৰাই সদায় ইহতক পাই থাকিম কিন্তু ছোৱালী এগৰাকী সুস্থ সবল আৰু শিক্ষিত নিজৰ ওপৰত নিজে কৰ্মদক্ষতা দেখাই যদি বেলেগৰ ঘৰত যাব পাৰে তাই সদায় কি হ'ব আগবাঢ়ি থাকিব আৰু সমাজত আগস্থান পাব হেতুৱে আমি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি ছোৱালীৰ কাৰণে আমি সদায় হৎ চিন্তা আৰু হৎ ভাব আমি ৰাখিব লাগে সেই কাৰণে চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ দেখিছে বেটি পঢ়াও মানে ছোৱালীক বেছিকৈ শিক্ষিত কৰিব লাগে আৰু ইহঁতক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব লাগে ছোৱালী বুলি আমি ঘৃণা ভাৱটো কেতিয়াও মনত ৰাখিব নালাগে কাৰণ এগৰাকী ছোৱালীয়ে এদিন কি হ'ব মাতৃ হ'ব এখন ঘৰ সংসাৰ চলাব তাইৰ ওপৰত বেছি দায়িত্ব হ'ব গতিকে তাই বেছি সুস্থ সবল আৰু শিক্ষিত হ'ব লাগে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে ছোৱালীক কেতিয়াও লৰাতকৈ বেলেগ হিচাপে ভাবিব নালাগে আমাৰ কাৰণে সন্তান সদায় সমান ছোৱালীক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই কাৰণে সিহঁতক সদায় স্কুলত পঠাব লাগিব ছোৱালীয়ে শিক্ষিত হ'লেহে সমাজখন শিক্ষিত হ'ব এখন ঘৰ শিক্ষিত হ'ব আৰু এখন পৰিয়াল শিক্ষিত হ'ব খুব ভাল ঘৰ এখনত তাই যাতে যাওক শিক্ষিত হৈ সকলো ফালৰ সুস্থ সবল হৈ যাওক হে আমি কামনা কৰোঁ তাকে উদ্দেশ্য ৰাখি আজি আমাৰ এই সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ CDPO বাইদেউ আছে তেখেতে আপোনালোকক কাৰ্বি লেংগুৱেজত খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব
আৰু আপোনালোকে বুজিব আৰু যিখিনি আপোনালোকে ইয়াতে শুনি যাব যাতে যিসকল আজি ইয়াত উপস্থিত নাই তেখেতসকলকো আপোনালোকে গৈ পিনে ক'ব যে এনেকুৱা চৰকাৰৰ আঁচনি Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me